God is not revealing mysteries to anybody again. And I'll say it again. God is not revealing mysteries to anybody. And God is not speaking by revelation to anybody. God's revelation is closed. He's not adding revelation. He's not subtracting revelation. Pastor Mensah Otabil sofo bakwa no kwasem ni se ne ho ewobuo yi ewo Ghana ha pa ne ho emma asem basabasa yenti papa yi din boni bia ewo bebia no kwasem se oye teacher o kyerɛkyerɛ nyame asem krogen on follow trend eya na ensem ekoso wo social media no papa nhuni wom nanso ne emafo ka ne se ni preaching bia ebebe bia no preach na ya na response to ensem a ekoso ewo social media no so ne titiriw ene edifo na nansen enkyerɛkyerɛ bia papa de ababetum no eno na ama media no so ayedegya ho akohia se yedi ho komo abusua wo de ka me ho ne nyina yenko ne enkotie se ne papa de ne nsem no atu dwa efa ye mekai wo se aha too much gh be subscribe our page no mi adoma no so sa no upload bia ba wo sabetimi aka afei Dr. Bednego contact and Guasi on contact no for all your spiritual problems na yenkotie se ne Pastor Mensah Otabil de ensem no atu dwa fa ye bia enkomo we try ibidi. God is not revealing mysteries to anybody again. And I'll say it again. God is not revealing mysteries to anybody. And God is not speaking by revelation to anybody. God's revelation is closed. He's not adding revelation. He's not subtracting revelation. Eno nti ebusuan papa video ya ekokohwe wo kyerese nyankopon na di yesem no asi nyame enda mystery bia di enkyere obi abiem nyame adi yesem no asi se na bi kankan no na eno na asembisa akwakoba ho se nyame enda adi ye bi enkyere biem a ene na nyame say that said the Lord that me say mahu wei mate wei ene interpretation na ebinumu ede ba ene sene ebimu eka nyame asem eno no efrehin nyame ben ena ya one sankrofo kasa no eba ne se ya ebi mo so ebisa se as a prophet and as a Pastor Mensah Otabil ni preaching ni na akwakoye prophets ye were false teachers enso wo ho ye were false evangelists wo ho ye were false pastors wo ho adenti na papa preaching ya na sankrofo we no conform mo na se ni preaching bia no ekọ editia ediye we no nyina questions bia amanfo ebisa wo preaching ye hia ho akohia se ye di ho komo eba ne say dia na onua bada gold Mensah ka prophet Bernard Esiam wo menche wa ha me no eba bedi ensemi ho enkomo eno tikam ho abra me ma no akwaba Prophet Bernard Esiam. Papa mema wakwaba. Meju sumido. Mejide se video ya yebo yi wahwe watse wo hu. Matepa ne tofa bum. Ma menhia machifo achirichiri benche. Okay. You as a man of God. What edifies you as a man of God? Okay. Bible say chire oka chire Timothy. Say tina achire chire agosua firi mofra asinim. Na ditine ne gidi na ku gidi kupa no. So what you say? You can say obi a prophet ewo another word mu no your friend odihunufo de ene ye ka no say odifo no or ye odihunufo ohunu de. So what you say? Ohunu nyoma ena say the enuanom ehunu nyoma in the spiritual realm enye sa na tie. Obi say me hwe ne say TV enye sa na tie. Obi say me hu ne say ye kontokwa enye sa na tie. Okay. So what you say? I was say a can kore echiri nipa. Sometimes you who are bekasa achira. Sometimes or the die so obi yi wo honhom. Onipadua we obi obeworo. Na waseni mu. Na or the wo honhom aka ho akokere o hidden things. Okay. E dia ba be kere so weni. E ji say papa your friend is say Pastor Mensah Otabil. Yeah, papa Pastor Mensah Otabil. Why nyame adwuma ache? Okay. And onim se fivefold ministry no. Odifo nka ho a enya adwuma. Okay. First Corinthians chapter 12 verse 4 eba. So what you say? Obobo the
categories of men of God adom ne ngosra nya chede no owie no bo difo no kase de dimu ententema eye tumidie ye kaso bi kota tumidie adom achede afen say ye edu bi na me eyi ebi esu kire ho ye nkofie ba ye gine awurade ne mo ntenten nya payade ye no sauti ase enti so bi ba na obeka say ena makara kire say from Lucifer kingdom and Lucifer camp they are trying so make kata edi for mu firi nyame so Ghana ha and enya dwumada Ghana Christian Council Accra ye free edi for asori ba ku 56 ye na to so 56 eya ko check chart no Holy Ghost and fire prayer meeting ye to so 56 enti enye TV so too much platform na meba aba gene me woni ehun se e bia me firi nyame se ya sevi nyame de dada ye ni Kristo ne tie ye ni ne bom didi ye kwa odi ye ni mu kansa ne ye yaba shout ya se eni so fo bi firi na kache obeka de ne nyame nkasa nkire odivuo bia wo yo kire fo kire ni mu e na divuo ye nkire ye diem wa betu mi teachings da eya busa too much that one na me preach menu kura kanti ere mo obi ampem asem da yes se machines anopa ni etiem ni ebom a with the truth menu kura kanti ere mo amanfo ampem asem da because no kura be o bible e be bia bonten en kan kura or nothing apart from the truth enti adenchi na wo yo kire mu en o ye reverend kire mu en o ye apostle kire mu en o ye evangelist kire mu en na di voye nyi nyame adwuma na ho ntema Kristo edi ye adwuma kwae ne ye do sanchu ma Christ de o mun nyina no se wa be catch so ba bewu o he mama ni susu na so na o kire wo se wutu kwa me mentu na mum twen e bia 3 weeks amansa na wakwa enye utiri na ayi asan wo fu obonefo na sa wu be ko nyankopon nchen akoda na se eche di vo de die ni ye adwuma akosi Kristo so etwon ben Christ said ye o koto bonifo no nsem opiti a ye be bie so akyerɛw enya ade bi ehu enya ade bi e beteekyɛw ɛna sɛ wo odifo abrabo beden so abrabo e betɔkyɛw wo odifo bi wo me mfa sɛ wo ye adwuma bi no wa build an altar base a wo odifo bi nsem wo beta oto a e be den sisa wo adwuma ne begu fam ɛna bonifo no so mpɛ sauti ase ense wa pauta be ba mo nte be keka ne nsem bi ya se ye musi ye to wan ye redin papa yen hwe kyerɛ ne sɛ ma yen fa bi nka ho ma yen nyi bi hwe that's it ntini ya kyerɛ wo hwe no ya kyerɛ wie deda that's it yen san fa bi mu bɛka ho that's it kyerɛ ne mu no ensɛm a wo mu kyerɛ ne mu no yenya adifo bi a wo ma ba bonten abɛka ne different yenya adifo bi a aba bonten bɛkyerɛ sɛ mi firi soro ɛna ɛbɛ hwan eri bi ni hwan mo yenya adifo bi a ɔbaba bonten abɛkyerɛ sɛ Kenan ebo na ye nimu se aforebo ho na baako ku ni nua no enye saa nete eye ema ho ene ma baako didi ku ni nua eno ye hintasem a dini ne kire se wada na didi a kire ya ye nim ene enema bebre ya eko onni ni se saa edi ye nsem ni ne wo mo kan ne Bible no ebobra no eno ena papa yi wo kan Bible say you shall know us by our fruit say osofo bi so free osoro ba ni a Bible so nipa bi a oba wo no ne nkwa na yetia bi ube pie fro ba ase tis bi ni Elijah and enim say ya nkere ne source say owe na anasa owe eja ba ye kan say tis bi ni Elijah tis bi ni Elia ya nkere say ni papa ni anasa ni maame ni ba John the Baptist owo ne maame wo ne papa shout ya say enti onipa oba wo we pie fro ba ase amanya chimwa ba no enfo no nka blasphemous words and I will say no man so for the divine wa sometimes oba wo ti wo nim no kore enche me prophet sha me ba be ba me no ma ka cho se no kore ni one kasa judge ade na nipa ne ye no sese say onyame so from generation to ene ebi anye sa nyamran nsem yi enti sa wo ka we yi a which chambers are you coming from papa said ye wo kan ya wo kire se ebi mu a fi Genesis to Revelation if abodi ahya se besinde obi anya saade eno na asofo ne ba wo kan wo kire ye se eye hintasem meaning bia wo mumudi kan wo mo ehu enti enne na nyame ada asa hintasem na didi a kire no eno ti wo bie ye ni e wo ho we mi yesu an kire Elijah wo mo Elisha Hezekiah Jeremiah no be bie yesu ase wa wo ti ebinimu hai
hwe Ewurade nye pasia godo o se asem bi ara meka no adi bi ara meye anka esese mi bisa se ebeye Yesu fe enti dia osofo wo ye Yesu fe osofo pon dia wo kan efata Kristo nempo as a calling na da as a man of God no e de na kire se ufiri nyame because obi o nyansa wa adwene ana adwene mu da opefe bia asese wo nyoma ebie onyoma mu a Bible na kire se the fivefold ministry pastor prophet apostle evangelist teacher okay enti wo se wo ne wa akoi for afrim we are the watchers of the church ye mu bi na nkwasiade de nsamfo ne agimi samunti ama o ma na dwuma am prekese papa ya na what to say yan to sabe mesro oba scriptures ana Jeremiah 23:13 okay aya script bi me asem bi agina scriptures okay Micah chapter 7 verse 8 to 9 o se adinfo ne asofo na bobo badam o mo ye jimifo south yase enti se wade ne nsem ba Kristo nim di waka ye wanim di oye o se onu ofri asase kawi yensem o ye alpha ni omega enti nyem na me ba batu awade no mutuo se hwe emre no ye ni nkaso ufri nyame a test of time will prove you enti sende ne woni pastor Mensah Otabil eken ya de kro kire se edifo ni bi wo ha ne wo mo ka ne mfiri nyame de ne nyame wo na bibia de nkire edifo ni bi mo amu pe na mo de kasa wo mo ye from wo mo the apostles of Lucifer edi e down spiritually no okay enti so free that darkness company ba odi mi say me no kasa o mo be wo so odifo bi obebo mpa mo je free suraba in our end time na obetwi dom enye dom keto na obetwi ne bia me kase Kristo fo bebre na jimi ya pension kire ne penyoma ase wade se ofa ne bo onto ne ntem oto ne bo asisiesi no mo wadi mu awie peye eno man ho so aba me pese me du ayi ofiri ayi abeka mpoto mo tatije wa koto eda wo isiregon onye adwuma bi ya ha da adwuma bi a ewade isira beba so ofiti ya abam mampon America tu e dia hwease ne ba jade kira won sa se nkakran na ewade ni munyam ne na adom na manfo hu process a wo fa ya ududu nkonkon so na mpo wo mo akira kase papa yi di wa bre afia se ewade ase ne munyam meni madam fu sofu bi de si so okay na that was last 4 years o ka chem se prophet sia minchini ahochire wi media me fa ba bi onua me fa ba bi enti se hunu se mabu mu a o wala pass ya me fa ba bi ntu se mabu mu a onua na onua mamane ampa wa mane ya ejire radio mu nkakra na me preach o TV station 3 so se mama ada social media platform ko kasa TV station 3 sa otiase enti unyantobo asem awurade a ono na asoma ono no nim de odo ba baye osema me awurade mi ndi wanim enkodi manim sa otiase enti me de me mfa sa nkofo ne sa omonyamanyama omo ye ho a time will come Bible so ni friend kire ni friend ko munyina ko to amenem e na wo a wo ko sa asoro ko sa apostle na asoro ko sa gbanje no odifo na asoro no e sa wo so bu se ye wo aso te wa na okay because obone for the Bible can say or the father of many lies atro nyina eja enti de awade aka no betimi de atro afi wa ba wan ko Kristo ncha kan che so udi nyame ba da ne obu ya bodo okay ene na Kristo ka che enti Lucifer asofo de di wo mo ba mo de Bible na eba wo mo de Bible e de fi wo ba okay de nyame akoba be kan sa no adane ade na ma ho onti Ghana no sofo bi so mfa bone nche okay on fa bone nche nyame sofo be ne mfa bone nche by our fruit you people shall know us okay e so sofo mo atimi gina se ya make so me dome no asefo a awurade onu bo soro ba asa so ba wi ase obe dome eduana ne nso aba no ana meboa un se awurade dumi nipa because enyo na bo ni tumi timi du nkwase ase no nsamfo so ti ade na se eye wo no wa wo ba ache wo ba e no bi akobo ba bia se na react so de awurade tie enyo na oyo nipa ni tumi di nkwase ase no nsamfo ba da be ka unse gubo no e ho na ba unse fe dadie papa bi se alpha ni omega asama du nyina bom mu asama no uduru ho a e ho na ba unse bibi wo ho eye je etimi asase mi ya me ha me hu
like I don't stress myself with these people because at the end of the tunnel every year no ube odu ani be hunu bi uni Ghana no so we ko ton na sorry dan okay ana won ti bi da papa yate enti e dia bi enu enka bi e wodo e beba efiri nyame e begine efiri nyame a ohema ye hwe papa yen san nyina ya asem na so yenko ye hwe enne adifu yi a abatuo kakra ikura ye wura mu ikura ema yehu se adisem no afa yehu se eyemo na mo hye nkom no never mienti ana meka ne saa ne se eye nyame baako na ye som no nyame baako din na obi ebo nipa ekogina ba no sese na ema me afim aka 12 nipa 12 na aka no obia hye nkom a akoye NPP ni NDC. That said the Lord, NDC nebefa. That said the Lord, NPP neko. That said the Lord. Obia more chadadin. Obia more alanchamansindi. Obia more din bia kebia se NPP ni NDC din. Before about some papers so baby do her so for we want say be share come say chada ni alan no krom baby bia wie so manim emba ballot paper no so ewie achi no na wo manim aba. Enji free nyame ana se free nyame. Enu ntina so for me neka say nyame nka pe ready for. Free nyame ana se free nyame. Papa penny see you no na ka na. Buy our fruits you shall know us. One of the marking can scripture Deuteronomy 18:15-23. Or so you was so for board in the full esem kom. Unim Ghana ha bebre abu. Ana meboa. Wa mama ye spiritual direction unchimi mini we free mfa. Ensenie na kwa besi so say nyame wonka hwe nkyere de. Oh Erade kasa. Na Erade nkasa se de ye omoka no. Di wo mu nyina no. Oyo himpon. Oye brane. Ye friend dade akon. Odi akon a onkuta atuo ni agyan. Enti se wodi ni din edi nkwase asem ne nsemfa ye very careful. Okay. So ti ase. Me ade bi amaka bi a me general din mu. Na me nya ade na me few pa but I was say ye example e de ma say that ye ni wa enchi ni me beba okay e de no ma be kan for so fu pani wana say so for ye sa ni ma nyama we hu edin be na abeje Proverbs 12:1 edin pa we so so ma me yes ahonya ohima from number you am twetwe nkomo 0249 to boas na bobo 0249 631876 0249 631876 and answer 053 Tobuase 053 255 3511 053 255 3511 problem be our face biano connectable ejemu ha na obehunu se ejabi echengabi manu ato Prophet Bernard Esiam ena me no atwetwe nkomo no wo kire se edimpa wo hoi eye edesene ahonya nyame egusu kasa eno ene ne Prophet Bernard Esiam eka eno nti mame hu comment e wo video yi ase wawie no eye too much gh eye subscribe ma page na femi adoma ne so sa no upload bi bia wo ne first person na mo sabetimi aka all the social media handles okọ so a eye too much gh eye kai so obe like na wa share wo ho edi amame that gold any edi ameje so macro